Tagaloa o Roimo Theodore McFarland ya mai le luo mua salonga sala valu malisa ya avenne taime patrol matu fatai tu sa foi mo para o no macho pero mo wala mano e ngata filo ai mo malu ta so tunu fa peona ta poia mo na mo ina ya ta mo faina macho nei tau sanga uma ya ai misto ile mo la no macho te o mai ka company pe ole una tasia le ai sa mo ole ven yu ina tanga char tero tai ya ai le ya la ka kupe pa fa ka ulo fu evengi wa semba na ai ave foi nei la o e mo la chelo fa lo leo pa chau ai fa ma fo ma tau mo le macho au ya ni se sui o le faina au ai minne yasu va tu lo macho faftai ya i le malu tatu atu nu to all the fans, the families, ainga tu sai foi male lango ino tamu fa nau sa tunu ya au macho fi nau la ni le tala ni por fa ngata mo la kapi ya wase ai mo ainga na ngati le ka le si ya fa si le ka totu ya marta totu nu wa choi sa mo lo fa la faftai. On behalf of Lakapi Samoa, the board, the president, chairman, and of course our CEO and management, we have one of our staff here, Junior there, helping out with the filming and the crew. We want to say thank you very much to Evendi for all these years. I know the 100 years is coming up. It's just after 100 years for rugby in Samoa. And as mentioned by the boys, you know, it's not just clothing, it's the culture and the people that connect us all as Evendi Pacific.